Haka jinglet kenra de ki breu katan Excise hari Bhoi district ya kawe ki jaka bala suba bala shna bat penmi ya Kyiad Phareng be an ki breu katan Excise ki leyo ban Kurup Haduh arpsan Hajar teli ka Kyiad Phareng baduna dor balong be an ya ka bala Paidbah bat ka bala Thmu ban dipat siginong di Kyiad babatai halu kate ki jingjia uba RC lingdo superintendents katan Excise ulaong ba kate ki jinglet kenra kadai men haka si ublei haka por sibje e no phai si haka bolo ong bakadaw bala penlong yeki breu katan Excise nari Bhoi district man lek kenra haka tegi jaka kade hadin bekelio jingtip bat ke jingte lang lembat ki breu katan Excise nagajela Assam kadeiru hadin bagi breu katan Excise na Assam kilayo ban bat yaka wei ketrok kebakit yeki kot batta ni ai kerteng yaka Kyiad bapher habaki breu katan Excise na Assam kila yo ban bat ya ketika trok kila pentip syakatan Excise ha Meghalaya bat habakumta kaladon ke jin lang bat kibala penlong ya ketika jinglet kenra kibala penlong bakin let kenra lang tat Haduh bakin dayo ban Kurup ikite ki Bilor belat hep Kyiad lembat ki we ki tiar kitar ki ba pendon kam hakaban shna ne penmi ya Kyiad be an simply hakasi ulai menangani ka artarik kuma kapor suggesting aduna mayo kajim tha na I commissioner excise jungi na shulong ba kadang jing pentip na yang nanti Assam excise ba ki ko ini ban le ya ka joint operation te marmari na yang jungi kum ka district excise office ina phai ki officers jungi ban hiar shak ni juga mabaki Assam excise ki umba ki don atli ki jaka ki bagi long suspicious wadon ka illegal bottling unit te hapring ji terang jung ka megle excise pada Assam excise ni raid atli ki jaka ha tusi ko ye po umyam industrial complex ka ba kan lap area jadi kata bade ngilet sesuai ki jaka beran ham tu hajan katuka balik Shillong bypass larumroi itu hang tu aja ni tegaran kau ika location ke balong suspicious jadi mengira pentip ya polis ka umyam PS dari jingkelang ke umyam PS ni lalaban siam yang tak jaka but hapo kata ke yeng ke ba Shillong shna mula ni yo ni lalaban siam bun ki tiar kita ki bede ba ke jing shna bi anya ke Kyiad kidon ki blending tanks kidon ki storage tanks nangka kidon ki cutting machines ki production line ki bla penbiang ba nangka ngiyo ya ka flavoring but coloring agent hadin balawat tikna sekarang ilap ki hologram jong bot jong atli ki state ke bot jong Assam ban Meghalaya bade ki counterfeit holograms kimde ki risha nota kidon kini ki finished goods ki ba ladep shna ke Kyiad ke bade nam tabor atli ki state Assam ban Meghalaya kum OC blue RS bat kanika number 1 luxury mulu mala I boycott kumba atpo atpusan Bilor kita ki finished goods mo ke ngiyor ki excise labels jom boro atli ki state jom kini ki brands ba kini ki beauty shna bi an hanoror kata ngiyor ki Bilor betali kidon ki cartons ki ba lapun kre lupa ban tep ya ki Bilor dala dep bottle ye Kyiad antang ngiyor ini ki jingtap ki caps kita gedi ki tiar ki akum ke department ni layo ban si sa tu kecaka tengila persang banwa nomor bahak pot bengi kondak ya rate umdan badan syu kata kecaka dan kalian jong ka team jongi kala persang banwa ya ka identity jong ki try jong kata kecaka ila kendu irang wasno jong ka snong nong dia nang ta ngayo jingtip ba don we ba beri try jong tu kecaka dia habade bagi kam na kalian jong ka department indang ya cakmat ban investigate ban wat dia ga sha jong ni kam tak Haduh bengin dalap ya kita jong kata kecaka bat ngini aban file ya ka criminal case ha ko jong district and session judge nompo kita gidi previously kajing syakim jong ko ketrok ha po kanapara katu gede gajing tri jong intelligence unit jong ka Assam excise maba Assam excise montage ha por phirung phimi na Assam ki check bhaya gani ki movement of vehicles te hapring ka intercept hapring ga jingle
vehicle search jumki ki intercept ko ikatrok kabakit ki labels ni ka Kyiad kakit ki labels mat itu ki bata ki Bilor te kamli ka Kyiad ke te hadim ki la ban kem ni ka trok bakit kita ki illegal counterfeit labels ki sa kem yo driver pat ki sia ban wan jing te pnia chang ka jing dan jong ni ka Jungi ni yo ajing ken mengidan ko ba atusan Hajar lagi Bilor kelada ban tap ki Kyiad kemut ki finished goods te kata ka jing bata jung ki asam excise ti nama ka socialist ni pen kre mengi nak leng jungi ngidang le inventory Haduh menta ni la engage ye technician ban dismantle ye ki production line pada ye machine repair Kelang bagi yo ban kit no itu kita nak tiga jaka ban yo bu ha ko jaka ban no safe custody ma ban bu thanang te yo kawan ra yo ki le dusman mono ma te ya kata ka proses ni kmil tiba menta ka singi na ban pendem no ban transport no ya baro itu ki confiscated articles sya ka jaka ka kam chngai